पाउसे यमपम मर पाउ खर अपडेट तौजरी आधुवन अपुन की मिहत पांगदबकी लिचतनी हाउमे मिहत पन यकनब यामी कनबीबन मरुप हेले आधुवन अपुन मिहत पांगदबकी लिचतनी आयना फेडरेशन नाउ फाउमे युडविंगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी डॉक्टर लाइसेम बंगांगना थाथोरप चरोल अमना पांगदोरकले चरोल असन हाई इरमदमसी पुवारी दमयक छेंगना अमदि निंगमदनबा अमदि नोवाइदबन इदुन लेहरगदबा मियामगी लुसिंगबा आधुवन अपुन की तामथिरबा मिहतने मियार से बसा थरी बसिंग अदु मथौना फबनी आइबदि कनाना सो हाइरोय मियाम गी लुसिंग अमबु कनाना करी मरम की हालिबनो आइबदु अथुबदा मियाम दा सेंगदोफम थोगे आधुवान अपुन मई की मियात असिदा चेनरी बसिंग फाननबो खोनबदा मणिपुर गवर्नमेंट सामु माथुन पेना खोंबगी मौंदा सथरे अदुना काइदोंवदसु फाब ngमलोय सिक्योरिटी सिंग ममंगदा मियात बसिंग अदुना लेरिंगैदा फाद्रग क्राइम थोख्रब मथुंग नोंमा कानरगा तानरबदि करमना मियात बसिंग अदु फागदोरे ngasi faubada singi lamda kulai paiba singi mihat mipun taubada kana phaba yaukhrabage masi dilaira dana police station mai thapa yaurba faubada mathau pangthokada police singbo ka manung da order fee dana ko ponsin biraga thampale ngangne manipur government adhuan abon mai phaba mafamda tariba police person khara khak suspend tawraga kanaroi person sing aduda piriba power adu karamba thak phauba pibage haiba adu nainagadabani aduga matak thongba officer singi asoiba leibra haibadu yengpam thoge आधुवान अबोन मई मियात असिना अहान बनते अरोइबसु ओइरोइ मरमदे इंडियन गवर्नमेंट अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट जोगतुना थंबा मियात मिपुन तौरगा चेराक पीबा ngamdaba असना मखातन मिचम क्या अमा मियात पसिंग असि मकोता तागे गनि मसि खंगना गवर्नमेंट लकोटपम थोकप थबकसिंग अथोबदा लकोट पियु आना चरोल असना मखातन फोंदोरकले मखातरकपा अतोप पाउ अमदना खैरंबल कैथेल लु नानबदा पुरमकी थौदांग संगे पेंडेमिक कोविड-19 मरम ओइदन मतम कुइना हांगबा यादन लेरुरबा मरिसुबा खैरंबन कैथेल टेम्पररी मार्केट लेंगांगना थोपा याथंग अमना हांगबा हौबा यानख्रबसु निथौकबत मितगी फंबा हुनना बसित पसेंगबगे थबक इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परफम फंबी लाइसेंस होल्डर सिंह वर्कर यूनियन मणिपुर की थौमी सिंह केदोगी वॉलंटियर सिंह मसेल की टेंगबांग लोई सिंह लोइदन म्युनिसिपालिटी की सफाई कर्मचारी सिंह जाउना पांगथोखरे हाइना मरिसुबा खैरंबन इमा कैथेल लुबकी प्रेसिडेंट निंगोंबम इबे मल्ला थादोरकबा चेरोल मना फोंदोरकले चेरोल सनहाय थरमदुदा वांगांगलदन मरिसुबा खैरंबन इमा कैथेल लुबकी प्रेसिडेंट एन इबे मल्ला फोंदोखिबदा खैरंबन कैथेल असिबु तरु तानाना थंबा हाइबिस्ता परफम फमलिबिसिंग तना वहनबे यारोय पोट लैबा योनबा लाकपिरबा खुदिंग मानासु मादेंग बांगबियु हाना मियांगी पुनिंग सिंसिनके हाउसिक इमा इबेल सिन हाउदोकचरिबा रोरोगी थमजगदोरिबा डस्टबिन असिदा मियामना अमुरा काइसिंग हापसिन बिरामो परफम फंबी इमा इबल सिंहसु डस्टबिन सिंह असि तरु तानाना थंबिरामो नागालमरोमद सेप्टेम्बर 23 खैरंबन इमा कैथेल फंबा हौरगनी सेकेंड वेब न लेखित्रबा इमा सिंह मफमद इकाई खुमना बोटकनी कोविड-19 लाइसेंस नंबर ओइदन खैरंबन इमा कैथेल अहुम अमदि टेम्पररी मार्केट थिंगदुना लाखिबादु मणिपुर लेगा के ऑर्डर अमगी मतुगिना लाखलिबा सेप्टेम्बर 23 दगी फंबा हौनना बसेम साबा लोइख्रे लोइनना सेप्टेम्बर 23 असिदा इमा कैथेल अहुम अमदि टेम्पररी मार्केट फंबा हौगदोरिबा असिगी मांग ओइनना कैथेल फमदन इमुंग मनुंग की सेल थोंगी असोब थौदाक लौपिरंबा इमा सिंग मरक्तगी कोविड-19 की सेकेंड वेब नंबर ओइदुन लेखिद्राबा इमा सिंग मफमद इकाई खुमना उतपा अमदि हइलै कटपगी थोरम बनबिट अदुगी अयु पुंग निपान ताबा मतमदा खैरंबन नपी कैथेल सेमकत सागत पुल लुपमदि खैरंबन नपी कैथेल सिनफम अमदि साक्तंग कनबल लुप अनिना सिंदुना इमा कैथेल द पांगथोकलगनि आना लुप अनि असिना थादोरकपा वरोल अमन आइरे मरमदुना कोविड न मरम ओरक लेखित्रबा एखोना मसक ममिंग खंगजाहुद्रबा सिंग लाकपिदुना हाइक लेकन तंबा असिदा सरुग यामिनासे लेखित्रबा इमा सिंग फोटो सिंग अदु हाइक लेकन तपनारबगी दमक थोरम हौदुनी की मांग ओइनना सिनलांग जरबा लुपसिगी मरुइबा इमा सिंग अमदि केदो की मेंबर सिंग द फोटो सिनबिना बखंगलकले मणिपुर गंजा पांबी थाबा यानब तक्सिलकले चिंगतम हेन नक्सिननब सिंगी खुलग ताइनर मितै खुलसेंग यंगसिनबिदन लेरिबा असि आखनब मियंग चंदन हिंगबा अमदि नुवाइना लैबा मफम ओहनबियो लोइनना मणिपुर की लेपाक लेहाउगा यामना चुनरिबा मियामना सिनब पांबा मियामना सिनब गंजा पांबी थाबा यानबिनब लुपचिन तक्सिलकली हाइना कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई चेरोल अमना हाइरे चेरोल सिनहाई ngarang सेप्टेम्बर की चचत कुनमरी की निबिदांग कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई के फाउंडर चेयरमैन जुमनाम देबन अमसुंग खुराई पाना अपुनब सिंगलो की वाइस प्रेसिडेंट कुमुक्सम नाबकुमार लुसिंग लुप असि कांगबुग सीएम बिरेन होनखे उनबासिदा हिरम क्यामरम द वरी सानखि मरवैबा टोक्यो ओलंपिक द सिल्वर मेडल लौरख्रबी साइको मीराबाई की मिंगदा मागे पोकनफम ओरबा इम्फाल ईस्ट की नोंपोक कक्सिंग द साइको मीराबाई चनो वेल लिफ्टिंग एकेडमी अथबा मतम द ओरे तमनब वफम जाबिरखे
judo organization sporting club khurai gi sanabum senggodaba athubada mari leina base sang simpisal na bakanga lakhi aire thangkolel baite UKLF kamari leina de UKLF more zion bank dagi thangkolel baite allies thangbem baite bu united ko liberation front UKLF ki kedarni aina pause khara da phonar ki bawa famadu jumpham yaw da baran ma pauni aina UKLF ki joint secretary ti james na thadur pa charol man aire charoladan makata na hai thankholen baite asi lupasigi keder oikibalaite magul lupasina khangkibadi kumjali singani taraga tarukta more mafam amada thengna duna mang masa man lupasigi sympathizer oijake hain hajar ki matam adudani haibaga loinana makumjali singani taraga terita chinko ki liberation army nan sui group te yauke haire thangkholen baite nan su group amu oriba CKLO gi active member amu ore haiba UKLF na khangala padagi maga lainara mabari punamak khudingmak ta nagre haire lobasina makata na phongdo ki bada kumjali singani tarada thoki ba chungsai hoki bhat ke bagi thawdo ga duga lobasi ke kari gumba hiram amata da mari leina de maramasina UKLF ki mingchat thena da honarak pa janing di aiba ga loinana lobasi ki mathak da aran ba pau sandok ko matam da miyam na thaje be ganu aina lobasina apel tawrakle miyoy amata sikhre sani kunga mapan positive oike hauki ba pung kun mari sta miyoy lising ahum sumna kunthra ga ni thoi COVID-19 test over the miyoy sani kun mapan nong da COVID-19 positive oike ba ga loinana hauki ba pung kun mari da COVID lai chna maram moidana miyoy amata sikhre na manipur lenga ki health department ki report na aire report asigi matungina ngasi ge on positivity rate chada tarit dasmik taro koike hauki ba pung kun mari asta positive oike ba singa dude Besnopur dagi ani Sandel dagi mari Sesupur dagi taru Impal East dagi ni puga mari Impal West dagi sama kun mapan Kaksing da taret kamjong da mari Senapati da manga Tengnopul da ani Thaupal da mari Ukrul da kun gani thoini positive orak lubasing asi thara ka pun ba confirm case lakama lising taraga mapan Sadruk umpudra mari sukre Haju pabada COVID number koidun leki da ba apun ba mi ki masing lising amaga chanipan ne phugom doi sukre hauki ba pung kun mari asdam yoi chama khom putra mari ti sars tauki mioi sing asi tharaga hauji phabuda apun ba mioi laga mari sing taraga maga chadet ni phuga tare recover tawba ngamkhre hauji active case lising ani supna marfuga mari laire recovery rate na sa da marfudara taruk dasmik tare tani laire pung kun mari asda dos lising ma pansumna kunthra ga taruk apke hauji phabuda han ba dos dam yoi lak taraga ni thoi lising taraga ni panchari yang khema pan amadi ani suba dos da lak mari lising ni phuga ni thoi Chahung kuntra kari thoi kap tuna state asig apun balak taraga taruk lising humpo samaga marfuga drama thoi vaccine kap kre haire abon mai hat pada chena basing pothok ta bagi JSC na September kuntra da pan kau kre Zaliyarong propkin yoi kyamarom laktun wakar mi pam phang kre Zaliyarong bodigi hanagi president horan ba atuan abon mai po miyathi na at ki bagi thong asita chena basing garang ahing dong ye phobagi panungda Sairak pinar bazi isna matam thaki patu hendok ki bagaloina na makata na sangchila kada ba khongjang sing law thokre khongjang sing asigi saruka moina tha asigi taraka bapan gi ahing dong yai takhi kontra gi ahing dong yai pawba pung kumari gi manipur ban kaukre thamai ban tarung ta leiba Grace Academy ta pang thoki ba paw gi mipam amada wangang laduna Joint Action Committee JSC Against Brutal Murder of Athuan apan mai gi convener Mazabung gangmai na hai tam thirabam bihat asida senar bising puthok pinaba Kesa sibu NI edasinan apa Tamenglong district DC amadi SB kudak ta suspend tawna ba mati laiki da bagi mung marung tamatik chapa compensation tha asik kun marigi ahing dongai phobu gi manung da pina da ba JSC gi mai kaita gi mabarandam amma Manipur gi Chief Minister amadi DJP da besin grabane adu bahari ba matamasi hello ba phobu da JSC na mamang da pan ke ba wafam sing amata tabak don thorak ta ba asida gi makata ba khongjang sing changsin na ba pheri blau gi bane khongjang sing asigi saruka moina hayeng dagi hauna lamdam asigi mafam kya da wakat mifam amade rally na sing ba sataba hauragani masidasu laikak na mamang depan kiba wafam sing asima khata na thabak ta onthork ta pataragade lagliba September kun tarik ki ahing dong dagi kun mapan gi ahing dong yai phawa pung ni puni pan gi oina national highway blockade tawgane masi babu da laikak na tabi trabati mathang ki nomit September kun mapan gi ahing dong yai tagi kunthra gi ahing dong yai phabu da Manipur pumbada total shutdown ki khongjang changchen gane Ariba ban ge khongjang changsil liba tung da JSC amadi liba miyamga tanaraga makhata ba khongjang sing amak warim na gane khongjang sing asida Manipur da liba tongan ba lob sing nasu mafung phana sawat biyo mazabung na makhata na hai mihat asigi matang da thijana ba lengak na IPS officer ahumna saba committee asida IJ
इंटेलिजेंस के राधेश यामना चेयरमैन ओहलेब असि मदक जादे मागी महूत अतोप ऑफिसर अमना महूत छिनगदबनी मरमदी आई इंटेलिजेंस अमा ओइना माकी असोइब अदुना मरम ओरगा अथुअन अबर माइब चीफ मिनिस्टर पाउबा सरुक जारिबा लेंगा की असोब थरम पांगथोफमदगी फानखिबने असिगुम्बा जामना सेक्शनदब ऑफिसर अमना कमिटी असिगे चेयरमैन ओइबदा असुम्बा वेल फंगनी थाजदे थाजे कुनमरी चीफ मिनिस्टर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस दा पोंथोकिबा वाफमसिंग हदुबसु अथुबा मतमदा थबक तोन थोकननबु होनबियु हानस महान मखाताना आइखे नागालमरमदा जेलियर बॉडी असम मणिपुर नागालैंड की प्रेसिडेंट वरंबा अथुवन अबन मैबम याथीना हारकिबगी थौ असिदा जानिंगदब फोंथोकपन लमदम असिके तोंगन तोंगनबा मफमसिंग खुंदारिबा जेलियर प्रोकी जामलबा मियोय कैन तारुंगदा लेबा अबन माइकी मेमदा लाक्तनो वखत मिफम पमख्रे वागन मिफम अदुदा सरुक याकीबा लोनर सवंग कोबा तामैगी खुंजा अमना पाउसे असिदा हाई तमिल हेड गदुर के अपोलो ग्राउंड गोटो हिल्स थौरम पांथोलिंग अथुवन अपन मैबा फादन पुखरगा पालोंगी मफम अमदम याथीना हातोक्तन हुंदोकलंबगी थौं असि अकनबा मोंगता कंडेम तवे थौदोग असि थोकिबा नुमित हुमनि सुजिलक्लबा असि फौबा लेंगा की मैकेटगी मिहात असि खमरी लेनना करिगुम्बा लंगला लंजिन अमदा पीबा ngमदबा असि यामना लेबक थीबने मागबा फादन पोकिबा सि मियाम अमदि सिक्योरिटी पर्सन कियागी ममांगदा थोकिबनी मरमसिना सिक्योरिटी पर्सन सिंग असिबा सस्पेंड तौबा खक नतना थबक्तगी टर्मिनेट तौगदबने यामलाबा सिक्योरिटी फोर्स के आगी ममांगदगी नोंथिल पोबा तमिसम अमबा फादन पुरगा फंगनखिबा हारनखिबा हाइबसि चिंगी लमचिंगदा मियागी पुंसी केजामना खुदोंतिनगा ओइरे हाइबा अदु ताकपने अबोन माइगी फादन पुखिबगी वीडियो अदु उरिबा पुलिसिंग अदु उ पांबी के पांखा गोइदुना करिसु तौबा ngमदबगी मोंगदा लेरि असिगंबा थौ असिना डिस्ट्रिक्ट असदा लेरिबा पुलिस पर्सन अमदे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असिबा मियामना थाजद्रे म्यादा सिदा चेनर पेसे पुथोक्त्रिबा फावबा असि भाग संगलौखिरोय लैंगान हौजि फावदा करिगुम्बा अकनबा थबक अमता लौखतना लेरि मतुंगदसु असिगंबा थौ अमा अबु खना थोगन नानबा ngairibra आनिसु मका ताखे वागन मिफम अदुदा सरुक याखिबा लियांगमै नागा रोंग दai मणिपुर एंड नागालैंड के जनरल सेक्रेटरी एनगेज ऑफ नाहाई अबोन माइबु तमथिन हालंबा ngasiga thana nubit humni surba phabuda lengana chena ba mi mata bhagatpa ngamdaba asi yamna lebak thibani loiran thonga se manipur gi chingi lamching da lengak leitaba gi mayek laraba khodam amani thonga se chingi miham asi kulai baiba singna haning pa matam da hatpada lengak se nanga patient biba ngam loidra haiba gi singna be amasu lehle maramasina athuba matam da mihal asi gi asumba wail chathabiyo loinana hayeng da ki hobduna je asina changsin ga da khongsang khodimak ta chel yan ge kul khodimak mapung phana sagot kani aike Maragasi boning the labor IM gi kem achi lengdan lady Tamenglong district ki khulmanga da operation chathakre zenta Manipur police ki awang bathake police officer singjang person Cameron Tamenglong district headquarters da paituna lejaragaso mapum badada ki tamai lambi da kilometer ni phumagarom chalaka boning wildlife sanctuary ki manung da laiba NSN IM ki battalion headquarters ka sisu lengdan lady ana manak adwai da ki phangpa pauna haire Amarum da Tamenglong district ki khulmanga da operation chathakre ain IGP John 1 ke zenta na phangtorakle harba battalion headquarters asi jamna chawi manipur da leriba NSN IM ki camp punama ki manung da bonangi camp asna khwaidi ki chawboi gani ana panai mapam asida NSN IM ki masing jamla kedar singlai makoi ki manung da nupi kedar su masing jamna yawi haire mafam masi kumza de sing amaga sa par marfu dra tare ki September ni pan da wildlife sanctuary when initial notification thoke Notification adura masih pak 40 square kilometer sama ga taram hanga district ni pan sunoni ana palle harba sanctuary asigi baya muktada IM ke masih apong point lerakli ana pawe source sajin makata na aire mafa masih Tamenglong district headquarter dagi kilometer kuntra ga ni palum tamna tamai tamna chalaga Tamenglong talawlong khul dagi kilometer ni palum chalaga leire harba wildlife sanctuary asigi marungda poilong koba jomthong humpuga mangarum taba mi jamri rom leiba khulla masu leire Khulasadi kilometer amarum chatlaga NSN IM gi kem asi jamna phongna sanctuary adagi mayamak ta lei loina da kem adugi sangpham mapada naga army haiba waisu chawna thadun thamli haina so sources na makata na haire manak adwai da leiba miyo amana pausi asida hai Manipur police ki masing jamla ba persons in Tamenglong district headquarters da paitun leiraga so hariba kem masigi manak nak ba khul sing da di person amata jawsilak pa thengna de masigi sumatakta IM gi kedar sing mafam da leiba khodam so atumak phange Nagalam da Tamenglong da thomjin ki security forcing asibu luching di IG John 1 ke jentana ai tha asi kuni tu de thoki ba tam thir ba thoto ko gi matang da intelligence ki reporting khomjin duna thiba humbagi thaba akan ba mong da sangsin ba hore ngarang September kunmari ki angan ba yukta ki hawdana mihat asida chena ba miyoi singna lo lamba jai hana singna pa mafam jingda operation chathagi Tamenglong headquarter da ki kilometer tare chalaga leiba Dailong kul kilometer kulhum doi chalaga leiba Chamral kul kilometer kuntrarum chalaga leiba
Palong khul kilometer kuntra mangarom chatlaga leiba abon mai gi horpham suwairiba lamlaba amadi masidagi kilometer manga tarulom chatlaga leiba kabon ram khulda thiba humbagi thabak chathakre hasu phabagi oina dimi phabai pul amata leitre police na chathagi ba thiba humbagi thabak asidasu khunja sing da chauna mateng pangle mana makhatan hai chingi manuk hunjin ba mafum sing oina oibana lalobagi camp leiramba yabagi oitokpa lei maramasina impal dagi saliba state force asina khulai matik chana puduna chatpane Makatarakpa atau pau amadana Minister Pema Khandu sakut petok narba ayam na kihan kre Arunachal Pradesh ki tidap salang amadi Longding district ki legislature taramathoida stadadugi Minister Pema Khandu amadi deputy minister sauna men sakut pakudak taliap nana ba bandi jathang asibu inda basing nagagi mayukta laibani lawgani ana NSN ayam na kihan lakre harba NSN ayam ki wafum masi handakta Arunachal Pradesh ki Longding district ki deputy commissioner Bani Legona Salul type order Amendment Bill 2021 ka mari laina na thorakiba circular amagi pau khumbaina pirakpane circular adugi matungina district adugi oina SD certificate amadi resident certificate pipada wancho tribe ki jumpam oigani amade naga aibo hoi sinaroi aikebane bill asinam dana sanar bade NSN amna tumina lai thokloi naga gi mek talai bisingi matakta akan ba khongsang ka sathagani aina ki halakiba asina maru oina district home masiki tongan balai lenga ki department sa thabak torbe employee sing me pai thawai ba ponare Bila si marwena sa tribe list semba da tungan pa proof sing banaga ay na kang nabagi. Mahutab magi asing pa proof ki mingdo na pina na ba Arunachal Pradesh lenga na recommendation tau na. Sa hiya siga agas na da pass tau ki bane. Bila sida naga hay ba wahi asilaw tuk na state adugi hello proof wari ba monpa sajolang sartang. Taikamti mesmi kaman maji mesmi idu mesmi taron digaro mesmi. Nogati tangsa botcha amadi wangso harba proof sing asing mingda este. Certificate pin ada balai na lep khibane Arunachal Pradesh lenga ki thong asigi mekta NSN ayam na thadura ki bachero lama da palle bade Arunachal Pradesh ki tirap salang amadi Longding district naga oina khundari ba phurup singbo thugainer bagi pandam dalega naga aibo hoi asiba mangana na bu honeri ba asi naga miyam bu atamna no usita bane naga miyam da lisa sahi disang sin hinglak pada atoba phurup amata da jekai thingai bagi thabak sa thaki balai tre Maramasina Arunachal Pradesh khak tanda tongan ba state abadi atai mafam sita lai repan naga kuthing mata lenga ke khongthang asigi mayuk tale men naga dabane Arunachal Pradesh ta khundari ba naga sing bathuai duna tangsa tutcha nokti amadi wangcha arba tongan ba frup sing pothorak liba sima sagi oijaba thiba naga lusing ba kharana government of India da khosamna duna naga sing bu namthana da ba hona bagi thawungne Prime Minister mangagi phone Pegasus spyware na changlam le Israeli na sahaba Pegasus spyware na jamta da Prime Minister manga amasung President Emmanuel Macron gi diplomat ke advisor mage mobile phone sin da changlam le ana media part investigative website ke report ama chumle taglo dona likul sin ngarak AFP da phongtok lakre phone singa da security services na impact phone singa da security forces na inspect tawda software adu changlam ba thengna ke bani maduli sing ani taraga mapan amasung lising ani kunda thoki phoi kani thajari Israeli from NSO group na sahaba Pegasus phone amagi camera na tagana microphone switch on to bangami amsung maduda yauriba data adu lakto bangami aroibada content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau damjariba mani local news YouTube channel amate Facebook page asidagi yengbiri ba puna puthaga jari channel asina tamda kanarabadi subscribe to be subscribe to be ramaloinana like and share to busuka bigun upnamakpo amukhanna thaga jari